Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Panjawong Lakai Amanisa Ükempa Lai tu ayung Lai tu ayung Lai tu ayung Ông Krishna Hồng When Pungao Ta Tai Ki Ano Ati Sơ Chinh Nam Kalvari
nang ang minyong kawoy. Ang sin ng nagtiswahem lokalay dagi. Kawang nang apaw mo di minyong kawoy. Yelak pa daw ng yawan long. At among dang lili may yelak may long nagamba. Ang nagtiswahem lokalay dagi. Ang away ang mo di na sa minyong kawoy. Sumin miyong nang wala na sa upa ng mga iyo. Amen. Ulan sudah. Pai cái oyen yang li nang ke yang a hatau me. Pai cái numan oyen ngen yinang halak sakya. Hayang a hatau. Pai cái wuwung ti hayang a tam yang sakya. Hatau nang ta ami hangu ye yulak. Hangi pawe mong hu na yetam. Tau pa te hang ne ngen vun hempu. Hang ne nang nan ma yang yelak pa mu si nyau pu. Ata chaya hayang atau hanghi I lengdau hayang nang semai pupa hayang fai mong mai lak sa na song yang achai hayang atang tapai kai hayang nang ayan tau lak tau nang fai yemeng lak ching chap puleng lak hayang atau David te chan pu mui man nang te falak mui lan ta an mai Hada mata wang simpa angbu tinipu speaker, hayang camp director, hayang pastor mo yang cimbu KBCM Christian Mailan, teman Mailan hada kia lem sepupa service ngoi isya kawang caphe meja se lambuye ya apa ibu yungan pa kawang ta Mailan yelak pa menyong bu fa hayang sau tai dam leng julak semalam pi ma kawang caphe meja se kawang bu phai lambuye leng ta lak chingna Moilana yelak pa tai dam tu show chingna yelak pa yupatan ha o se hadaw ngau chai dam nang sa dia temana lengchulak hadaw tu show tai dam kawang yak ta phana pha yuplak chingna sa teman phai ex tikon pai je teman phai yibu ex tikon ba da hipak pha dam nang tai dam kawang yak ta phan pha yuplak chingna Kawang na wong yu yok kuni. Ya sanyali jawa yin kawang. Moi man tampu da ba an bong he ba kamai sing na awang na sang da minyong bu ha boi. Tau phai jam se jiao. Nang halan tuman ma bu ka dong yu yo kai sang bu. Sang chi mo kai sai mo nang yan yang nang de em khem lak sing na. Au yan tau ba nyu yam ba yok to ke. Moi lan nang da minyong bu ha boi. Anh ấy là sẽ dia teman pay, ôi bạn năng sau sản nhu, số chung với nhu vang yang này, ôi sinh phụ cả đàn này, yu ya phân mẹ, mấy tấm ya lắc chính này sẽ tìm ngohnang, mỗi lần pay năng bù ngô pha, anh mua ya lắc pay, nhiều lấy lắc chính này sẽ, ôi bạn năng sau sản ba, reverend ba, tìm ngohnang, ấy ya hang hay bạn năng, ấy ngao hai yung, teman deh, tam lắc ấy, atau cahaya buat. Teman Moilan ayen me, moi heman namang ya noklang ne, teman say penang, jauh ya ha, weda bai bungo pa. Sa mong yang hang heling lak sing ne tim ya bai, atau tu hengau lili yong mai so oklang ne, anye ne se nang yuom kama, teman hangu yiling oklang ne, miang bu sing ne se, dia ling ngjon tai lak tai tam kong kem pun nang yang me, simadam me, teman mo bong nang bu sing ne se nang bu bong angan yu chỉ số men me yo boy, hem boy story sem banang mo ngai yo. Amen. Tai dam kawang yak ta phan pha yupu pa da mong mai nang kawang mui man chi sa ta man hem cha cha ha
tham nan wat yupu committee in charge chairman and secretary sa iman kung da hipak padam na. hem kaya kawang ngau ya apa ibu
ทำนันวัดยุปกมตีเตมงไม่ผู้เงาใจทำนังกาวงไงยลักปะมวยมันจีสาธมันกองสเลอร์ลันเดเฮมลงนับภาษามาตึงงอยะให้ยังบุยหาเต้าเชื่อมาเต้าง่ายนี่จุลักโปรแกรมหาเต้ากี่อีเฮานัง17 March 2024 devotional ยุบนกฮิบัก10:30 am กงวยลัก Reverend H. Mopa Pastor วงยูอายุลักติกอนลันเฮมลกลัก Braille Warrior Ministry มนนา Nagaland ตบอุสัยลัก Pastor กุญยลัก Speaker สากิงอนังให้ยังไงอาบู Service มาตมันOutreach Mission จึงนั่งเงินฉายบุงลักหาเต้ายิปีลักจึงนั่ง Remind แมงตำนังอันนี้วงปงอีปักมาเต้า Watch จ่าปีเต้ายังงอนังเอาฮีนกปูเชียไปยาลักจึงนั่งหาเต้ากี่ใจตำนังสาเต้ากองสเลอร์ลันเฮมล็อกกับซอบูไปจำเส Speaker ไปนั่งลิ้นนั่งฮิปักกะกะยาลักจึงนั่งใจตำนังสากองสเลอร์ลันเฮมล็อกลักจึงนั่งฮิปักพาตำนัง
hem amay lokpu namande menyong pana. 어르제들 비스와시 만옥한 이 third service 때 기만준 아이그나스 프라보 지수 러간 남디 아베니칸 수업게 수학가담 거라도 전화이리어서 아직 Saturday evening 이디야 코담 호시골에 아마간 리바이벌도 60% 코담 호이자 호보 갈리 two session이 타기보 또 40% 빠치게 나서 올레비 에코나이 아마간 아지라티 갈리 morning or evening dak or isobra makangi tangor ashebatibo tai prai pishi kam guribo ble makan pisas tangoras nula प्रार्थना करूँ Dear Lord, our loving Heavenly Father, as we now open your holy word together and we try to meditate and try to learn from you, you speak to me so that, Lord, I may be able to speak to the people gathered here. We commit our lives, our activities into your mighty hand. In Jesus' precious name we pray. Amen. My achi aro Bible text ekta brahe amakan ki isolaga kotha kobo. Kile mane manolaga philosophy, manolaga intellectual, kiba kobo heledo. बेशियासे कोबले भी खत्म न हो और कोई चाहिए ना कुत्ते रुखिवो न जाने के ना एंडिंग भी न बाबो और भी ईश्वर लगा कोथा तो कोई चाहिए ना कुत्ते रुखिवो इधु आसे इधु तो चाहिए ना ईश्वर लोग पहले होशे और भी मानो लगा intellectual intelligence and philosophy इधु तो It is an open-ended or open texture, and you will end up nowhere. It was. John chapter 3. Tadi prahe loigana makan isolaga kota huni boleh sista grupo. Dr. Billy Graham ekbar do London de cruise tangor ekta loise. Itu loa dende. Russia nobleman action, Russia mano action. Taido ini mamuli manudun hoy. Taido itu kroset tango da ahigana puhi thakise. Olewe taido English nokoi nobuji. Olewe itu Telegram prochar korina khatam wa bisede. Yede altar call kora damde mano khan ke ahabi inika mada damde hitu mano bi ahai jaise tai English nubuji ki hoise nejane holbi itu mano do for the first time itu crusade aigna poi thakado tai bi altar call kora damde aigna tai bi thakisa itu bishote tai ke huta huti kora damde tai English nejane Tai Kali Germany kothai jane. Itu bra Billy Graham laga crusade itu counselor kando Latin kotha ko bole paria German aro Spain aro ki sob kotha jania counselor kanas. Itu German kotha jania counselor action aigana taige. Abena tu English bin no buche. तो अतो प्रचार खत्म हो गया ना altar call हुआ था अपने की पूछा बरा आशे इनका होती से इतो मानो तो अनेका कोशा when I entered this place I was overwhelmed with a longing for God. Tell me how can I find Him? Ami
kita itu 작아대 아이세 고시세 해도 다는데 이솔 밥이는 그나 아미도 베시 뭔데 이 차회 그나 타게서 해도 간에 뭐 끼나가 거기라 다이 록 바보 이솔게 끼나가 바보 아미게 거이디비 해도 German manobra 아니가 거서 해도 간에 when a person comes to Christ, the Holy Spirit involves deeply in our salvation or in the salvation of mankind. Actual manu paritran paigana ahebo karone papitra atma brahe tai peshi involve kore tai he kam peshi kore. Hetu karone our salvation is God's highest interest as we come to find Him through our repentance. Mon koragana isor pisarigana ahadamde. Amakhan ke paritran tibo karone isor laga interest to sop protangor. Aniga thake. Itu amakam chane. Because without the involvement, without the activities of the Holy Spirit, one cannot be convicted of his or her sins. Actually, nicho laga pap ki ase itu tu conviction binaibo. Ame papi manu ase anigabi yat binaibo bhavana bin nukrbo. Kita pavitra atma bra apni laga monde kotha kobo. Hidu time de ame tu papi manu ase. Itu karena kami itu salvation bawa lagi. Ini bu tolak wong pong, saya tahu ke, tapi bu mongcang tapi na. Itu asa. We live in a revolutionary and changing world, and everyone talks about change. Itu jadi bu kadang nyuma teman ngohnang. Ano, kadalan mai do kadang itu ngowan de hangge jadi. Tausa inangbo. Itu changing world. Kenega koi kena bodli hobo itu manukan itu koi thake. Olehbi kita itu change bodli hua laga kotha koi jai itu duita kisimase. Change wadu sob phal no hoy. Kono badu pia phale change hoi jai. Kono badu phale change hoi jai. 이러고 안에 건너봐 만어도 보일러도 팔 되겠죠. 아직까지도 एकदम बदमाश हो जैसे. 이도 비야 발에 제주와. और 건너봐도 이도 만어도 빛이 비야 타겠죠. 홀리비타 이때도 팔 하시오. 나? 이러고 안에 이도 버틀리 하시. 걸레 두다 기시마세 블레 마간잖아. একটা চেঞ্জ করা도 सरकोट पुंची बोले लगा चेंज एकता चेंज तो नरक पुंची बोले लगा चेंज itu asa amangan sale dunia de politicians kan technologists kan economists kan scientists humanists dangor intellectual mano kan bra change to kinega gurigana ane bolage podli hua tu Jailebu ayong nga hanggang ngay olakshi sok mano itu koi thake de aru podli nuhua manu khan bi podli laga kotha koi thake na unchanged people talk about changes in the worldly things but live spiritually unchanged atma du change no hoy olbe change laga pishi kotha koi da Barack Obama election de cha time de tai laga message election laga message tangor ekdado change we need a change anaka ko gana election de cha holebe tai American president 8 years 2 terms ho gana key change ho se magani mandu nidike holebe normal change to koriso holebe tangor significant change to na holebe America de सब दिन दे पोका मानो बड़े प्रेसिडेंट होए था का काला मानो तो
Barack Obama itu change. Kalau change hoso bola, oleh development pale, polisi pale, kiman significant change hoso itu tu himandu dikhana. Dusra manukan Quran nasional Korina tay term khatamos. Itu makan dikhiasa. Itu karena that talks about change entails no one is good enough or perfect. সব মানুষই চেঞ্জ কৰিব লাগে সব কৈ থাকে এইটো পৰা আমাকান্ত কোন মানুহ বি ভালটো নাই চেঞ্জ হ'ব লাগে and he or she is not perfect perfection পুংজা নাই এনেকা আমাকান এইটো জানে আছে বুদ্ধিষ্ট লাগা ফিলসফি একটা আছে বুদ্ধিজম তাখান পৰা কোৱাটো nothing is permanent except change Potli hoigana cha hidui permanent. Hidu no ole tu permanent tu ekona. Hidu karne tu ne tu khali change kori thake. Hidui permanent asa. Change huai permanent. Aru tu sa permanent ekona. Hidu Buddhist philosophy de magal hidu tikhi asa. Ame yede I bole porsong koi Thursday dinde, mo bazar de chasha. Tukan de do mal de tangol tukan de chasha. Cha time de, chin longbin bell badam hangurina de gishire. Mo ha tukan manuga. Ita tu bell badam ulaigna or haraigna kishiman shalja ita tu ghora aishna. Mo tukan tar logot hidu kosa. Aro taige fashions come. And fashions go. Taige itu koi kena olay jai sih. Moi itu pura manu tu pel badam lagau kam naik tu. Kali saya se itu fashion tu harai kena thaka tu khorai aja. Beli moi taige koi kena cai jasa. Itu berapa? Kalau be olay bo change kuru bo. Teknologi kia se itu sob change ho jabo. Ek bar tu manu kan itu likha tu. Janwar laga chamara de likha ek time thakisa. Aru kas laga chamara de likha bhi ek time thakisa. China de kitia paper ula se paper de ula itu likha thakisa. Itia tak haman paper de likhese. Holi bhi itia to peshi paper de likha tu chaise de. Itia to sob manu laga hate laptop ase computer ase. Itu bhai computer bhai enika chaise. Itu paper bi itu tu asti site jasa. Itu computer itu system berapa makan change hogana jasa deh. Ek bar tu technocrats kando. Itu technology advance, pishi rapid advance. Hoa berapa manubi nutun bonabo paribo. Anika koi kena thagi sih deh. Takkan teknologi di kini kan nutun bona itu nusana manupi nutun bonabo, anu ka koi kena thagise. Ek pardo genetic engineers kan pra, takkan bhavana do. Kini ka manu lage, itu pray, itu nusana he 20th century di do manu bonabo. Itu genetic engineers kan pra, itu bi koi thagise deh. Holebe aji saile. Itu teknologi genetic engineers kan bra. Ekdam phal mano pona bole parana. No science and technology can make a new human being. Mano technology bra mano phal kori di bole na pare. Economic restructuring, self-improvement, and wishful thinking cannot change man's basic nature. Tai loga de ki niyum ase hedu ki economic restructure hoa brabi self improvement wishful thinking anika koribole monase anika hedu wishful thinking brabi mano change hobole na bare unless and if it is not by the activities of the Holy Spirit. Papitra atma bran nohele do. Mano ekjon
이소브라 끼니가 라게 이투 니시나 체인지 고르블레도 턴버티 브라빈 호보 technology science and technology 브라빈 호보 아마간 이도 자니에서 얼른 야돼 change to 끼니가 호이 키 로고 자일레 호이 콘 록 파일레 이도 누툰 마누도 호이 비사릴레 바이블도 고도 2 Corinthians chapter 5 verse 7 if any man is in Christ he is a new creature konoba mano Christate thakise gole taido nutun mano he is a new creation anaka kai kogna asa that means only God can create us and only he can recreate us tai amakan ke ponase aro notun pona bole tai paribo manu laga hat pari tu no paribo itu jani ase itu karena ki amakan physically mangso pra janam hoise itu tu mangso laga aro skin time de ki tuitiu janam hoy itu tu atma laga and it is done only by God isore itu tu koribo pare itu karena 1 Peter 1:23 disciple born again isn't a seed of perishable but it is imperishable itu tuitiu janam hoa itu manodo harai bole laga nohoi holben harai bole laga ase English te na biblical concept te dictionary de man alak tu no holbe biblical concept te perish English te aro loss to that hedu to that biblically kidia study korbo I lost my pen amila pen to harai se anika kole there is also a chance of getting it back harai le bi aro pabole chance ase kile mane kono ba manung ba paigna oh itu tu abini laga pen ase to ko na khoragena tibo par if I lose my book ami laga kitab harai se kole manu khan ba logena ami laga naam likhigena thakise kole ami aro khorai pabo holebe kitab perish kobo itu tu khoragena nabo laga meaning ase de biblical sense de itu kone Bible de sale perish 이sorga long nubuwa kanto haraise gole aro khorai gana nababo perish itu asero meaning do itu kana ajirate makan John chapter 3 verses 1 to 15 de ekta juli buka mosari so buka hoija pura manu payong na je buyong 자 쟁이난 게 이마나 Nicodemus 다이도 society de Jehudi khalaka society de dai khalaka jate dai khalaka nation de he was an influential and noted religious leader important mano aro dai khalaka dharam de 다이도 एकदम 당or leader एकटा थागा इदु तिखिएछ अरु दाइदो ताइखालागा parliament sanhedrin the member एकटा MP निसा अमाखालागा श्रीमती 방론 निसना parliament the member एकजन Jewish Jehudi jat laga rolling council the time member एकटा थागा इदु तिखिएछ he doing no he was a wealthy man 학파 다이도 학파비 타겠어데 아로 호다이 다이도 다이라가 인컴브라 10% 이두비디 다이츠 이두비디 타게 아로 이두도 합다 데 다이 fasting 비 고레 아로 호다이딘 제루살렘 템플 데 자이가나 다이 프라타나 비 고레 아로 다이나 Lukai gana jisu lokote mana
tai lagot pisaswa. Holebe overgrown the nola. Lukai gana. A secret believer in Jesus. Ani kata kisiro. Kiyosha. Lukai gana mone lukai gana pisaswa bole kiyosha. Tai laga situation kiyosha. Tangor mano. Society de Jehudi laga society de aro taka laga thoram de very respectable and influential person. Tai do itu tangoria mano thakesa. Holebe tai kile lokai gana Prabhu Jisu ke lok paise or pisas hose. Kile lokai gana pisas hose. Kile mane tai laga shadi khan bra tai ke ninda kori di bole अपमान करी दी बोले ताई इतु फाल लगाना ताई लगा शादी खान बड़ा ताई के क्रिटिसाइज करी दी बोले मोड़ना ताई इतु बड़ा ओपोर्डन बोला अता ते यंगाई कबोई जिसु दे मैंग बुकाता ngohnang के iya itu kita tayi laga life te sabo question tangodo tayi laga monde haligna ase aro itu tu tayi laga member kan ko hudile bi answer na babo Sanhedrin de do debate te ulagna ko le bi to answer na babo amakan tayi kan to kitia bi itu question to hotana hole bi tayi laga mon phito tu koram joy chola nesina koram hole bi kon logot ko le bi answer na babo he knew that Jesus had the answer for the question of life he needed most. Tai he monde jane bole kis jawab bisare. Itu tai laga jiwan sawal de tai bisara jawab tu kali matro Jisu lokati papo beletai jani losa. He knew that Jesus is the answer for the question of life he needed most. Otherwise, no one could give any satisfactory answer. Hidu hutile kon pi tai mon khushiwa satisfy hoigana. Answer di bolo kon bi thakana. Prabhu Jisu laga omor. Aro Nicodemus laga omor compare korele do. Jisu do maybe about 32 years and a half or 33. Itu berapa na? Tai niga thakese. Yang men ajuro sati bi wana. Ajikale do education kam pabo anika try kora dande Swali Khan, Lora Khan 35, 36, 38, 9, 40 dakpi sati nukuri na thake teri sati hua khan bi bishya kilimana they have some aim in life to fulfill itu rukha dande takhan to aniga thake de Jesu laga omor aro Nicodemus laga omor compare korele do Prabhu Jisu do Nicodemus logo do oban ogna opu mati bole hosilo umor hisabte maybe he might be 80 plus or 90 plus opu koga na asamiste anega mati bole das holebe tai brado Prabhu Jisu to ekta junior asa Olebe taido julibi sab puka, mostari sab puka. Taido professor. Olebe sabido an aged professor seeking advice from a junior person. Himan pura professor rabbi aziro taido. Jehudi laga culture the rabbi. Ajikale do ki kore teacher kore LB teacher kore hoise ME school laga high school laga ikona aro college te thaga khandi teacher khandi takhan ite do
lecturer mati bole mon na ta kan pi associate professor ne kai loi do na aro professor nam tu ekdam tangor lo le mon tai tu professor se do tang ole man tangor pura manong professor ata khala thoram de ekdam well worse person Prabhu Jisu usor da aigena tai laga advice mangai bole tu soram kotha asuro soram kotha holibi tai laga mon phito de the inner compulsion tai laga mon de chapi apini laga sawal tu isor usor de Jisu usor de chale itu laga jawab tu pabo chapi pavitra atma ba tai laga mon de tu thagai dia suro hidu bai tai lukai gena rati isor bisari chasa itu amangan sop hunia sena itu kahani itu amangan sop hunia se tai laga mon phitor de thaga hidu tu tai muk praki ulai gena kose itu alag ase mon de bhavana alag muk tu ulai gena koa tu alag because tai laga mon phitor de ekdam a yearning kiba ekta chane bole mon hole bi ulai gana ko bole na pare hidu brai tai chai gana of course Nicodemus do professor asro dunia phale ko bo gole do ekdam learned mano hole bi na Nicodemus chai gana very technically na appraised Jesus na ekdam kotha tu chalak kotha brai kiba korigina tactical appraisal itu chaigina rabbi himan pura mano 3 years chukra logode rabbi madise kele Prabhu Jisu college te purisena la ta university kon te pi purana ro aro university brata ga professor tiana do holibi kele tu mano itu pura mano itu rabbi itu aigna Prabhu Jisu logode rabbi madise rabbi na anika madise ro we know you are a teacher who came from God none can perform the miracles as you are doing if God is not with him abene tu isor bra a guru ase guru isor bra a guru ase bole amakhan chani ase aro isor tai usor de tai lokete ne thaka hole do itu nisina asuret kam kore bole tu nobaribo wede his itu Nicodemus laga tactical appraisal do ekdam chalak prahe alak prahe koi ase asuret kam korate khigna tai to ekdam chalak prahe tactically Jisuk logot itu koi gna ase Jisu to eko university la laga degree nai BA degree MA degree eko na holebena Prabhu Jisu bra Nicodemus to ki dikhiase itu bra koisa upor de ulai gena ki dikhiase itu bra koisa holebe Prabhu Jisu to phito de ki ase itu chani loise na phito lagai koise itu professor Nicodemus to upor laga external manokan ki kore itu koisa holebe Prabhu Jisu to phito laga koisa ki koise ta Tao ading tinghaman lang di iphanin hosabra moi abinike koi dibo ekjon manung doidio cholam nohole isor raijor tikhibole nabaribo na first tai hidur lo kene ka answer korisa
How can it be? Itu kira paribo. Anika tayo huta tikisa. Olebi, hamakan ite intellectual manukan bra. Intellectual huti bo koledo. Abini second time jonam hobby kodu. It is unacceptable. Nito kita be